ngoba phela kuyenzeka umuntu areshe uthi useshawa mawungenile eshawa ubangala ngena enye indoda mayingena vele seziyakhala ikuvala umlomo uyaresha kanjalo njenge-cell monitor i-cell monitor bakhipha isikhalo ku-cell monitor ukuthi phela nabo la sekuresha umuntu i-cell monitor lihlala linika iphoyisa ama-R50 so nje wahlala linika iphoyisa ama-R50 ekuseni mangabe nibizwa lapha etafuleni niyokhuluma indaba yalelo cala lelo iphoyisa ileyazi ukuthi mangabe ngizothatha lo muntu ngimphuze ngizithola lapha ngi-R50 ngoba lo muntu nginika i-R50 every day. So njengoba ngimtshela-ke bafethu mina njengoba ngagcina nami ngithatha wami umthetho waseNtshonalanga ingoba ngabona impilo yalapha ayikho right ugcina uphenduka umahosha lapha uyindoda ngoba indoda izokushela ikutshela ukuthi hayi mfethu ngizela ukuhlala nawe ngizokwenzela yonke into shuthi nasekuseni awusayo kuyophaka ngihlala sibabona nje bayiphila yona leyo mpilo leyo kodwa mina impilo engazange ngikhona ukuthi ngiyikhethe leyo because uyindoda awuhlala uhleli eduveyitini okay umahosha walapho so untreat nje kuleyo mpilo leyo usuphenduka umahosha so uyapha okay abanye baphenduka umahosha but abanye bahlalisana ngayibeka ngaleyo ndlela kunabo amahosha bakhona kunabahlalisanayo lo hlalisanayo uyaphakela ekuseni akaphumi umhlophe mbe akayindawo lo uyaphuma indoda yakhona ihambe yomthathela umdoko ekuseni imthathela ilokuzane ifuhalele umdoko but ifuhalela ama-Weetabix ngoba nawe uyavulela okhali nje wakamtshelile ukuthi bazomenzela yonke into phela yena wabona ngazathi ayi impilo engcono le for mina so bamthatha umfethu bamenzela ama-Weetabix bakhona othola ukuthi umuntu uyahosha straight nje kusho ukuthi ulala naye umnika something ulala naye umnika something so bafethu ayikho futhi into engekho ejele yabo ayikho into engekho ejele lapha unokuthola ama-drugs maningi yabo so nje bafethu impilo yasejele impilo yala maphandle shasi kunokuhluka ukuthi akunamuntu wesifazane but ingakho-ke kugcina kwenziwa umuntu wesifazane lo owesilisa but impilo yalaphaya mina engazama ukunichazela yona ngona ayikho sharp cause ugcina uzithola sowulala nenye indoda ngendaba ukuthi mhlawumbe izokupha 15 kwayizi sinokuba namagwayinyana esinokuwarola sithi ama-50 abo kwayo sibabantu babe-15 umuntu akunike 15 kwayizi ulale naye so leyo mpilo leyo besinokuyibona thina sithule siyibheke but akusiyimpilo nje e-right akusiyipilo e-right ukuhlukumezeka komuntu lapha into encane and noma ukhipha isikhalo sakho amaphoyisa awasithatheli intweni because lo okhipha isikhalo ngaye uhlala nika amaphoyisa ama-R50 uhlala yenzani manje mawuthi uyahamba uyokhipha isikhalo uthi hey mina sengidlule ngekani phela ngithi lezikhethela impilo yokuhotsha kuyenzeka-ke izinto ezifana nalezo ukuthi mina sengilebe ngekani la ini but bamnika ama-R50 every day so ukuthengiswa komuntu uyathengiswa lapha nayiphoyisa iphoyisa likuthengise nje uyokhipha isikhalo kulo liyazi ukuthi li-receive something ngawe selidla ngawe so impilo yalapha bafethi impilo yakho mawulapha kula ndawo isenza upheni kakhulu so ijele that's not a good place cause nalo muntu lo ozitshela ukuthi uzokhulumela lo yiphoyisa uyakwazi ukwenza imali ngawe akuthengise like let's say ungina ngo-cleaners no-cell cleaner cell monitor I mean to say wale cell le so isehlakalo esizoyenzeka senzeka kulo le cell le ukuthi uresho ubani khona lapha phakathi eseni ngoba phela kuyenzeka umuntu aresho uthi useshawa mawungenile eshawa ubangala ngena enye indoda mayingena vele seziyakhala ikuvala umlomo uyaresha kanjalo njenge-cell monitor i-cell monitor bakhipha isikhalo ku-cell monitor ukuthi phela nabo la sekuresha umuntu i-cell monitor lihlala linika iphoyisa ama-R50 so nje wahlala linika iphoyisa ama-R50 ekuseni mangabe nibizwa lapha etafuleni niyokhuluma indaba yalelo cala lelo iphoyisa ileyazi ukuthi mangabe ngizothatha lo muntu ngimphuze ngizithola lapha ngi-R50 ngoba lo muntu nginika i-R50 every day okay umfowethu uthengisa ama-drugs njengoba athengisa ama-drugs umuntu nje omokola nawo amaphoyisa kusho ukuthi umfowethu wenza life sentence
njengoba enza life sentence sekukade ehleli kule ndawo la ahleli kuyo. So sekane movement yonke. So uyakwazi ukuthi apha iphoyisa leyo madlana, iphoyisa lihambe lilandolelana ama-drugs, yabuya athengisa ama-drugs. So nabo laba abathengayo imali mhlambe nami ngiyunyuwani, bathi unyuwani uma uqeda ukufika ngithi ngiyunyuwani ngiyazifikela njengoba ngiceda ukufika ngiyafona phela mama la angina shit, phela mama la angina ini. Umama kuyenzeka ukuthi athi hayi mntanami kusasa ngizoya eShoprite ngikusendele 500, kanti mina ngayo leyo 500 angifuni ukuthenga ama-shit, ngifuna ukuyothenga ama-drugs kuye lo ukuthi ethengisa ama-drugs. So imali bayenza kanjalo bafowethu, indlela yokwenza imali leyo, and akuna-drug elingekho, baphethe yonke into zabantu and banama-connections like amaphoyisa. Mase ukade vele usele endaweni uzogcina ujwayele iplazi vele. So yikho lo muntu ofana naye loyo othengisayo unomfazi la esayidini, unomama sekhaya, ukuthi hayi lo umama sekhaya, lo oyindoda umama sekhaya. So ayish bafethu ijele nokugcina sokwele naye umfowethu angimblame lo ogcina aba umama sekhaya, isimo bekade kane naso njengoba nami ngizini emshaya wami umthetho ngendlela engoshaye ngawo umthetho. But izimo bafethu esihamba sihlangane nazo. Inombolo inomthetho nayo, inombolo ikufundisa, inombolo ihlukile kakhulu because inokufundisa nanokuphila nomunye umuntu, ukuthi how to live with other person, like yakufundisa ukuthi ukuphila kanjani nomunye umuntu, ikufundisa inhlonipho ikhona enombolweni. Uye ukuthi kuthiwa inombolo vele uma ungabe ushaya inombolo sho ukuthi nje thina njengoba besiyama-28 thina besibizana ngokuthi sabothanda abantu. Njengoba sabothanda abantu nje, mina mfowethu angikwazi ukukuhlukumeza ngokuyimpatha cause anginayo ishoyo yokuthi kusasa ungagcina ilento nami ngizibiza ngayo. So njengoba besibizana ngabothanda abantu thina besihambe siqasha, sithi sihambe siyaqasha. Angithi sifuna ukuthi umkhosi wande, ntshonalanga yande. Uyangena unyuwani siyahamba siyobheka lapha esikhipha ukhwayi mfowethu bamba nangu ukhwayi ubhema yini singayitela ukhwayi. Sesiyazama ukukhampeyina kanjalo, ugcina ukuthi uwele kule bandla lethu, ugcina uba yi-28 and 28 masiloko sikhampeyina iyanda. Ama-26 otsotsi cause ama-26 yiwo lathathela abantu iy'cathulo ayenzana. It's not like mhlawumbe ngikhuluma ama-28 kahle ngoba ngiyi-28 cha. But nje ama-26 akekho sharp. Ama-26 abizwa ngotsotsi because uma ungena uthathelwa chain, uthathelwa yini, and uma ngabe ungena ngithi thina ama-28 uzohlangana ne-28 ungena nizoqoqa u-28. Mfethu kunjani, ubani igama lakho, sesiyaqoqa siyakuthatha sekuzophuma kuwe nakhona futhi ukuthi uyafuna ukusonta kithi or awufuni. But thina nje esi-2018 thina siyabathanda abantu.